Hello, gagayam na yung bag nga oras yamin at tumanan to gayam yo Jenna Almoite akas man ang biyanang naragsak ngayon kay panagbubuyak kan panagdangdang nga gitagon daway. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Alma saan na pudno nagantintay drama Dear man ang biyanang. Nakaasawa kitinay dumduma ti ugali na. Nulimpyo super sadot. Ngam no makainom iti arak, super gagatmat. Jak maawatan no apay kastoy ti asawak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Mandi, ingka man kita ang jehos nga agturong dito, tawan man mat danuman. Napugsat sa. Maliman, baunan nakpailaang. Inton adda mga asing kanyak ijawaig. Nagado nga amom, ingka kit din. Sambutam tanalawag pailaang. Sapay kastoy ti ururor dagiti mga asing ijawaig. Ay napanunot mula dayta. Awan dagita. Takrut mula ang dayta. Itay bigat pailang amin nga ibabaon ka. Ngam di ka matagunay. Naturog mat tinararamid mo. Madingarod mo ti bagbagik ba kahit nasagit ti ulo kanto'y barukong ko. Nagado apambar mo. Siyak manlat mapana. Welcome to Jenna Almoite Drama. Ne, papalam, Alma. Inak man isil po tay hustida numita na uksot sa manen tata. Apay, ni Mandingay. Adda ijay balay nakailad ijay papag. Nasakit ka no ti bagbagi na, iso ajak maibaon. Anya? Sige, tadumagasak man ije balayaw. Tadaman dabagak. Mapan kay latan tata, danunan yun ijay balay. Oh, pwede pulutan ta, tata. Na, Ayang ko pa dyan nasakit ti bagbagi na kunana. Nga mayat meteng ti tatagayan na dayta nga asawak. Mandi! Ha? Nay, siga magaya man bakit? Kat kasano? Naisilpom jehos? Nasakit ti bagbagim kunam. Nga mayat met ti tatagayam. Ay, pasensya ka, Alma. May salat inuman may, tapag istoryaan lang, balasang ko. May sa abote payla ita, nga madamdama, agbalinto manen awalo daytan. Ay saan? May salaang. Ta, gawat ita. Awan maigatang ita ado nga arak. Sagay sapay lang. Wan mo't ngamin bakit? May salaang. Promise. Jakamukan ka. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Mga taga din. Alma, bakit? Mangan ka na. Nalpasa kun, tadi ka mat mauray ngamin itay. Kunak ano nabsog kan iti arak. Mabainak mo't amang padawlatan. Kinta ta Eric, bakit? Gad, mangan ka amanan. Tapno adda kadwak amangan, bakit? Mangan kan, nabsog akon. Alang arod. Pasensya ka. Medyo nakainom to asawa man niya. Anyat masidangay kaya. Adda di talamisaan. Lukatam dagiti nakalupan dita. Alang arod, no mabisi na ko. Naginom ka manen. Sigurado nga inton bigat. Maladaw ka manen nga agriingan. Ang ulimak ka bakit? Agkararagak pa'y. Sak mangan. Agtal na ka. Wan. Diyos may anayin langitan. Bendisyon naman ka rin ito at around. Ngayon nakipaunag ita agundaway. Dalosam ka de. Tapno nalinis ngay paunag ka. Kaya sabay la ko ma. Taka na yun nga adda maidasar dito ilamisahan may nga ipaunag me. Salamat apo. Amen. Ala, mangan man na. Alma, bakit? This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Alma, bakit? Alma, Apay aya, mapanan titurog ko kay. pampanunutag dyan danong. Awan samad danumdan. Inak kita ang Diyos. Tamang ano na pugsat. Inselpog itay malumun Ay, napangaya. Bakit? Pasensya ka. Hindi ako mangamin nakapan. Napasubo ka lagi nga runay. Maturog ka kitin. No kasta, at datanumtan. Bakit?
Adan ta insilpok ka nga rudon. Sigurado ka. Ang mga nun nauksot manan. Inakitaan. Ang mga nun nalukay ti pananggalot mo. Ano ting galot mo kay? Kat, lastiko Ah. Ano? Ang mga nun nalukay, bakit? Inakpairutan. Ay narabiin. Nasiputan. Kan may sa, nairot jay panangisilpok. Saan ang mauksot day jay? Nakitaan. Ang mga nun nalukay. Rabiin ko nakmat. Katadamot flashlight. Inakitaan. Tamang ano awan pagdanon ta. Awan pagluto kan paglaba. Saan nga rudon? Di ka kadi makaaw-awat man di. Ah. Saan man anatangkan ti ulong? Sige nga Rod. Tayo nakaglabalangan. Naurnong man ang timurangtan. Inton bigatin at tarabiin. Kan nabartag ka. Saan? Kabailak mo taglaba nga oran nakainumak basay. Ay, ti sabon. Bakit? Taglaba ka man. Diyak mo lang makaturong. Labak amin, amurang ta. Ha? Ne, naglaba ka mo't gaya manak ko. Nagadutoy linabam. Ngam-apay anaggulo ti pan nakaisalapay na. Ay nasaan asyak tinaglabananang. Di manugang yun. Anya, ne, imbag man ta naglaba di asawam. Anyat naknakan na. Inungtam, minandaram. Saan? Agpakalaing nga rod nga agtrabaho no nakainom. Anya, namin anon anadlaw ko day takan kwa na nanang. Numabartek, agpakalaing nga agtrabaho. Ipapilit na pa'y tikay kayat na. Uray dis oras ang tirabi eh. Tikayat na, agtrabaho lat na. Bagtit alalaki. Bagtit nga ibagbagam mag. Payat kit di at gumagat gayam no makainom. Wan ngam agpakalaing mga rod. Masurunak mo't no daduma. Kat ayan na itangay. Nakaturog pa'y lang Pangal daw tumanin no makariing dayjay. Tanabartek idi kalman. Napuyatan anaglaba. Tadimot agpaanawa. Mga nun, pangal dawon sa kalaagriing mandi. Ay, masakit ti ulok. Bakit? Kasano? Na-hangover ka manan. Ala, mga nun. Nay, magmantad da sa bauti masida ita. Taamok akas tati kayat mo no ma-hangover ka. Maganda nga Rod. Agkararag ka pa'y mo't Ah. Ala, idalan mo ti kararag. Sige na Apay asak pa lang. Diyak mo. Diyak amo nga. No nabartag ka, nagatidug ti kararag mo. Alakit din. Sige nga Rod Alma. Apay ay pilitan na. Sikan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aduman ti murungtan. Diyak masango ti aglabat ani. Adda serbisak nga agpakuko. Isupay ti birok ko. 5 ti agpamanicure ita. Serbisak ida amin. Katlaba to ano awan serbisam. Kahit si kangay, awan mo trabaho yu ita. Awan na. Tanalpas mo ti kontrata min iti balay nga aramidon may. Kahit si kapay lang arud ti aglaba taawan mo't aramidom ita. Aginanaak ita bakit? Kakaisunang awan trabaho may. Amangan nga min nukalaan nga umawag ni boss. Ibaganan tuman nga da sa bali a kontrata min. Kat uray basitlat labaam gudwaam. Ay na, sikanto ka ding. Trabahom day tatababae ka. Paglabaam ka ti padre di pamilya. Awan trabahom ita, Monday. Awan tata. Urayag nga ro ti awag ni Buseng. Nadamanin kontrata may. Awan pa'y may. Ubay dakmang nga ro tulungan nga agluto, Monday. Agkasangay nga may tay apaw. Kat agparti kami iti babaw. Sika kumatimay sa akadwak nga agluto. Ay katuwa na, tata. Day talaga yan. Ingkang nga ro agrubatan, taurayin kan. Agkuyog tan amapan ijay balay. Sige, mabitlaing nga ron tata. Taang isawrak biit. Monday, inyalaan kan iti kanam dito'y ayan ti paglutuan. Tadi ka mo umaymangan. Manamdaman to man, tata. Tay busin ta pa ito'y sata. Mangan kabay, taray. Awan kargata chan mo. Arak karganan.
Kababain pa ikot kan. Tata. Nalang thank you. Wala, mangan ka nga rudan. Sige. Nay, di ka maturog Mangan ka pa, isa ka maturog. Tagtagari, tata. Anak nga maturog. Karana ka. Aya. Ay, sorry. Sagbay ang mga anak. Masabaw nga kararag pa nga mo na. Pare, ay, stay tata. Pagyamanan tayo mo tiyapo, iti grasya. Itid na kata tayo Alang nga raw, parawan ka pa dito Agsubli ak no madamdama. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Woo! Ambyang! Oh! Ambyang! Mabit lang! Si ka magayang timang sarsaruno kanyak man di. Nabartag ka manan. Pabanam, ambyang. Ganan na dito sinusuon mo. Naggapuwa ki jay ili tanapana na kitsinda. Ngam ni, awan na sambut ko tricycle jay turning point. Isa pag naakon Ay sos, dayo pwede pagnama. Ala, yagmunta sinusuon mo, ambyang. Baklaya ko. Ay isa nun. Agawid ka kiding, tayong ka maturugan. Apay ay paturugan na kat imal aldawan. Yag mo din, tawitak daytan. Tay tulod kay di balaya. Saanan? Ang mga no may batam, nabartag ka. Saan? Danag mo na ya. Limpyo mo na Yag mo kiting aminon. Tabayon mo, tawitak kaon. Malwadam nga rod ang mga no matinag mo. Saan? Ala, umuna akon. Lumbahan na kan, tayo bayon mo ang makaaway ng piyang. Ala, Jesus, hindi kag tarayaman, day! Mapagtog tabayon ko! Ne, papanam kat kasangsangput mo man di. Nagman ibalsigan iti pagsungrod da nanang. Naibos ka nod paglutuan da. Awan paggatang da. Isong agluto da iti kayo. Anya, nabartag ka, makabalsig ka. Ay na, naglaka. Maminano mo latag balsig. Ikamla iti paggatang danang. Awang nga rod kwartak. Nagastos kaon. Iso ngayon naklay, balsigan ni Dan. Aglaba ka kumapay. Ay, sige nga ron. Aglabak pa nga umuna. Sakto mapa ni Jayan Dananang. Nalalala. Error mo amin ang malaban. Labak man. Aglabak. Bakit? Mandi, aldawan. Agriing ka man, tatarimaanam di sirok ti lababo. Agubo mo dun. Jakam mo ti pamaya. Makaturtulog pa lang. Bakit? Madamdaman to. Alamot dun akit ni, jak makainaw. Aldawan, bumangon kan. Nangaton di init. Anya ka matun, Alma. Kay imasan pala titurog. Disturbo ka. Aldaw nga rudan. Anyat orasan ni. Alas 9 iti agsapa. Kunapay ni nanang atangdanan na kaamapan agpakiskis. Mangkita dan iti sa bali at ang danan da. Masadutang. Anyan? Kastalatan na kanayunan. Tunggal adda pangibaunan daken ka. Kasadot mo amin. Ay, igatangan kansan iti sa nga karton nga arak. Taginal daw ka lang arudan nga agbartek. At daya, bakit? Kaya't mau, tinal daw nga uminom iti arak. Ay, kauwa na. Day talaga yam. Kakayatak lao na ya. Alma, bakit? Alalay, igatangan na umang laraw. Awan tupay maigatang iti sidaan. Day tantulakat arakeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, anya day taigam mo, Alma. Arak samot. Wala nang tamasurunak ijay manugang yun. Apay. No saan ama kainom, nakasadsadot. Ngam no nabartak, nakagagagat. Iso nga igatangak man iti inuman na, tapno gumagat. Anyan. Apay ngamin aya akas jay asawam. Yak mo Saan mo't akas jay idibaro?
Naggagat mo't idi. Ngam idi nagasawa kamin, awanan. Rimwaran ti husto nga ugali na. Kurang tininom ko Bakit? Husto day jayan. Tanagastos no gumatangak manin. Inton bigat manin Ay, ala. Thank you Bakit? Thank you iti suporta. Suporta iti. Ti suportam kanya kakasawam. Aglaba ka man nga ron. Ala kayo na. Ada sabon? Adda, ngamsakbay nga aglaba ka. Tarimaanam to pa jay lababo anya. Well, di talaga. Easy lang dagita. Anya dadahal na ya. Agubo nga rod. Mabasbas sa iti zero. Pare Manday! Oh, pare! Ni kumparim Abeltran. Baray! Oh my God, dito ya! Paray! Intayong makikayaw. Kasar ni Ipeng, inton bigat. Wala. Ang maglaba pa mo na. Sumaruno aktaw no madamdaman niya. Bardasak tayo aglaba, baray. Sige nga, paray! Nay, lepasampay dagiti ipapaaramid ko sakbay arumar ka man de. Well, bakit? Ay, danag mo na yan. Matikla na kita. Di mo unay pa inuman ti asawam, Alma. Ang mga nuag sakit, no diretso ti panaginom na. Kat no jakmat bartakan, nakasadsadot mo't. May mayat no mabartak, tagumagat nanang. Ayan na itangay. Napannaglako. Impalakok jay binuras ko nga utong. Kat naimbag no kabailan na timag na kat nabartak. Kabailan na. Sanay day jayan nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di mo ayaban di asawak ita nga agsyat, Tata Eric. Abay. Palubusang maya, no bilang lang. Una, no idi kat istriktwa. Saan itan? Kay kayat kun no agbartak ni Mandi. Ano? Iso ano adda pangawisam kan kwa na. Alay, inkadagasunan ijay balay. Basta pagawidam mo't laang Kapag isaw, adda berdyan apapanak ita. Inakman nga rudagasan, no kayat na ti sumuraw. Kayat na dayjay. Basta inom, alis to, tata. Kabailam ti agtrabaho nga uray na bartak ka, Mandi. Alma. Abay, ano ti baramid mo ya? Inka nga rudburasan jay mulak amais ijay bantay. Ay, gato na. Mabalina na ya, maburas na gijay. Wan, nga malumsamot dun. Ang mga numarabyan ka. Saan? Napardas mo ti gargaraw ko. Mala, mangtad kayo ti sako ang pangikak iti burasag. Tamapanakon. Ay sus, rabiin. Ngumawan pa'y mutla ni Mandi. Ayan na nga tan. Nalpas na nga tan, ti impaaramid ko. Manang Alma! Oh, Manang! Agda ka! Ni Beltran day jay Ay, mabit lang, Beltran! Manang! Yung kakitaan nila kay Mau! Natulig ka no dya bantay! Anya, kat, kumusta ngayon ni Mandi? Yak ang Mau! Ngam kasla ko nata na pukaw na tipuot na! Ala, apa yan nga Welcome to Jenna Almoida Drama. Kumusta kan, Mandi? Nasakit yung ulo ko. Naitugtugak ngamin. Ay na, sorry lang kay. Basol ko no apay anatinag ka. Nasakit yung ulo ko. Bakit? Ala, taypan ka lang di dya ospital. Agagas ka kanuga po itipan na ka ito pati ulo, Mandi. Magasalakpay nga ta. Wen, maagasan ka, Mandi. Basta tumaramdag iti agas mo. Sorry at talaga. Ay na, makonsensya aklat nga rudan. Basol ko ti pan nakadisgrasyam lakay. Bakit? Si kamat ngamin. Di kamat ngamin maibabaw no saan ka nabarta. Iso agon-gon dawayak ti mangibabaon kan kano kas diyan na kainom ka.
Kadyak matnamnaman na kas di ti mapasama. Mala, bayamon na ita. Tabasol ko matlahan. Kat sorry mata, nudaduma kat nasa duta. Ala, agpaimbag kawan. Agagas ka, tapno agimbag kan. Agyaman akbagat. Kat sorry mat. Bayam, tano agimbagak. Ikarigatak ton ti aggagat. Jakon kayat ti mabartak. Tamang ano madisgrasya tumanen. Agyaman nga rudno kas talakay. Pag nakmantado at tinapagtag mo, ipatpatag ka lakay. Diyak kayo tamapukaw kay tibiyag ko. Ay, ten kamot, Alma. Patpatgan kang asawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alma, mapana kang trabahon. Sige lakay, adto'y tibalon mo. Ay na, agyaman akbakay. Ne, ang mga numakalipat ka di ka agin inom numalpas ti trabaho yung. Wain bakit? Di ka matanagan. Laglagi pag akanayon tibilin mo. Agyaman naklakay. Agan-anad ka akanayon. Nakitak no kasano ti panagbalbaliw ti asawa kat maragsakan tamanipod iti dayda pagteng sana na naginom kat gimmagatmatan. Jak nagsarday anang bagbagaken kuana kat dimngagmat kanyak. Isu nga ita naragsak kami ngagdandan na tawanan ti problema ken kuana. Alakastan ti gayem mo Alma. Ala gagayam ditan tinagpatinggan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kasni man ti kunani kabsat Kiko. Dirman ang biyanang. Dua ti anak ko, iso duamet ti abalayan ko. Ngam gaputan na bakbak nang ti maysa nga abalayan ko, mas asid dagtirik nak kenkwana. Day taman nga rod ti pagtarayan ti istorya. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kasangay ti apo ko yung intun bigat. Aghanda tayo. Ha? Katuwa na Umay na ba na yan? Katwan ata apo ko damot jag birthday. Ay, mayat nga raw no kasta. Makita ko manan ni abalayan. Aday takay manan. Tilan tuman madawdawat yun kan ni mamang. Di kayla agbain. Oh, jakmut agdaw-dawat. Isumot ti voluntaryo amang mangtid iti kumporme kanyak. Uwan ata kanayon yung mga min apasagidan. Basta jak agdaw-dawat. Iso ti kusa amang mangtid kanyak. Talaga akit di nasingpod day di aktuga nga manak ko. Naparabor launay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ellen, bakit? Mapantayo iji balay, takasangay gayam ita di anak ti kabagis ko. Aywan, itaabulan ti kasangay di anak darona. Huwag nga ron. Ayabam ni nanang taumaymay. Imbag no kayat na, ang mga numabain manan. Pagbainan na kumamay, katawan mo't sabsabali. Mabain kin ni tatang. Ayabam kit din. Agmay-may sa dito balay no saan nga umay. Ijay tun amang malam. Padasak nga ibaga ano kayat na, Lino. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agbati haksan anak ko. Masaduta ka rumwar. Mapantay kit din. Italaang mat-arumwar tayo. Intay makipangan nanang. Kababain samay. Ay na, kas kayla sabsabali. Damagan na kay tumanan ni ipagrunan. Mabitay lang arod Jak makapagbayag ijay. Tamumot ti makagapo. Jak kaya ti makangkang agiti sarita. Amumot ti istel ja katugangam. Isnabiro lang arudan. Nalaing pay lang agpangag. Welcome to Jenna Almoida Drama. Adda kami, tatang. Nasaya at may. Tapno adda katulungan may. Tanay, adok ti mairwar at araon. Agmano ang tatang. Ayan dagiti ubing ay. Adda da ijerwar tatang. Naimbag nga oras mo balayan. Adda kami. Ay, wag. Amok nga adda kayo. Ta sa anak mo't abulsak. Ala, Lino. Agkunay kayo. Ala, agtugaw kayo dito yan, nanang. Ta siya kunti mapantumulong.
Tumulong ak matlino. Agtugaw kayo dito yan, nanang. Diyak kayat dito unag. Ijayak ruwar nga agtugaw. Narigatan. Mangantay san tatang tani agururay ang dagiti tattao. Mabisindan. Kasano amangan tayo, kat adapay mo't kurang. Awan pa di katugangam ani abalayan Rohelia. Kat urayan isukat ti marurayan. Mabisinta yon. Sumarunon to amanganan Ay na, di ka lagbain. Kat na, dakkel titulong na ito na parte ababoy. Ada ito na asyir na. Urayin tayo takababain. Mabisinan dagiti tattao. Ay ano sanda? Apay, ada yung tulong daya para iti kasangay ti anak yaw. Umay dala makipangan. Iso nga ganos da nga aguray. No di da makaanos, di agawid dan. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay di tay pay mangan, Helen. Madamdaman, nanang. Taur-urayan da pwede may nga abalayan ni tatang. Ay, awan pay aya. Awan da pa'y nga ron. Ay, dayjay mga balayan na mo. Agkaraudi no adapasken. Isulat maururay. Manaktak iti panangan. Shh! Tangiwat yun, nanang. Ni, adadansan. Lugan na dyan nagsardeng di tasango. Ay, salamat. Mangantay mo laengan. Ay na, abalayan Rohelia. Nasaya tandaan. Ay na, pasensya abalayan. Na-traffic. Ayos lang, abalayan. Paimportante Uway mo pa'y dayta nga natanmalong abalayan asupapay. na. Urayin na Ala, ta. agsagana kay kit din. Tamangantay itong nanang. Ay, Runa! Rumor kayo! Santa niya balayan! Mangantayaw! Anya nga'y abalayan. Panag-aawidin. Agawid kami. Ay, sige, abalayan. Kunak, ano, umyan kayo ita dito. Sa iliwan nyo pa itapo ko tayo. Inton maminsanan, tane, adapay appointment ko, abalayan. Ay, kahit ala salamat na nakaumay ka, abalayan. Ay, wine. Adain lasin ko at take out mo, abalayan. Dito man na Ay na, nangi-take out ka pailaang. Nanganak nga rudan. Kat kanam tumanan, ano mabisin ka, abalayan. Ay, ka-thank you nga rud, abalayan. Narigat mo't no pabainan ka. Malangarudan, patuloy kon abalayan. Thank you manan. Sige, abalayan. Ingat. Mapan kami matan, abalayan, tanay. Agririn dagiti apoko ta. Katuwa na. Anya tayong supot mo ngay. Ay, jay sobrame ta ipakan ko man iti aso. Sayang met. Saan mo't kida sayang taado ta aso ditoy? Alangarod. Mapan kayo, numapan kayo. Ay! Abalayan Rohelia! Mabitlag! Apay, abalayan. At nagayam di itad ko anatan kan protas! Mabitlang talit! Inton maminsan, didak man ngamin awis-awisan no ada okasyon iti balay da balayan, Helen. Ha? Apay ayan, nanang. Di katugang ama, madlaw nga da paborito na nga balayan. Gaputa na kurapay lada tao, kas jay matan titrato na. Gaputa bak nang jay may isang abalayan na, ison ti kay kaya na. Ala, baybayan yun. Di yun pakibiyangan dayta. Basta nasaya at ipakita yu kadakwada. Awan problema. Ay, di mo mo tirik na ti mapapabainan, Helen. Makapasair mo't. Dagiti latan apo ko yu ti panunutan nyo. Baybayan yun jay abalayan nyo, nanang. Basta no adamanin okasyon ni jay balay da, jak mapanain. Makapasurun ti istel, leja katugangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay matakas di ti impakita yu iti may isang abalayan nyo, tatang. Impakita nga. Inikan nyo iti take out ti katugangak. Ngam di katugangan ni Manong Lino, di yu inikan. Si sasango pa'y mangarod ni Nana Miling, idi intad yu di pa take out yu. Kahit apay. Adaya ambag na itinagastos para iti kasangay ti anak yaw. Kat awan mo. Kas pagyaman tayo mo't kinabalayan Rohelia Tatunggal agbert di ti anak yaw kat adalat tamait itid na.
Adaman maitid nawan no awan, rumbang laapatas ti trato yu kadakwada, tatang. Kahit awan mo't madingar aramidak kin abalayan mileng. Pampansinak mat. Wanangam na kami suot kayo, mano kasarita yo. No apay mo't ngamin adayjay ti pinili ni manong mo akatugangan Nagado mo ti sa balay, ngam no apay nga isupay. Katapay, di katugangan nga rutipilyan na. Di asawaan na Basta, naimbag pa'y kating ka taamom ta nagpilay. Nalaing ka nagpili ti katugangan. Kaya't kulaunay nga abalayan ni Rogelia anak ko. Iso ating kyo, ta inikanak iti galanting nga abalayan. Saan ka tangag kursunada ni tatangkin ni katugangam, Rona? Anya? Nga ta. Apay tunggal agkita da. Kat kastaunay apa na nga si kaso na kinkwana. Tila mait-itid na. Diyak mo Napintas mo ngamin ni mamang. Kaslag pasugnudak nga ron na duma. Tamakit-kitak ti trato ni tatang kadag iti duwa nga abalayan na. Bayas ti trato na. Nalapas pasin siya amlatan ni tatang manong. Sana bale, binagbaga akon. Ipagpaga po na kanulaang iti mait-itid ni mamang kankwana. Talaga akit di adi na kayat ti pamilya na bakit korona. Idi pa ila nadlaw ko da ita. Santo pa naragsak idi kasarmikin ni ipag mo. Ay, nala, bay amon da ita. Di mo ikan kano ni tatang. Masakitan ka laeng manong. Nagrigat lakit ti maikamang iti nakurapay na ya. Naimpagkin ka Tabak nang tinakaikamangam. Iso akay ket ni tatang ida. Saan mo't siguro akasta manong? Ala, di mo ikan kano ni tatang. Rona, ada kwartam dita. Awan, di pa nga mi nagsweldo dyan manugang yo. Ada kwartak dito ang paggatang ko itigatas kan diaper ni baby. Ay, kunak no ada. Pangusaran nyo iti kwarta iya. Ada ngamin in-order ko a parcel ko. Kat awan mo tay pagbayad ko. Narigreg kun sa. Anya? Hanggang sa nabalain. Tay cancel ko lang di order ko, Rona. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, si kamagayam ti masabat ko abalayan kikaw. Papanam, kan anya tawit mo? Nay, natangmait. Anya day tala kom. Saan? Itid ko kinabalayan, Rogelia. Ay, imbag man ta ikam ni abalayan mo. Apay, kayat mumut aya. Inka mangalay di puunda no kayat mo. Ngimpilyam dagi tay reject Jak pa'y binura sa amin. Ilakok to dagi jay. Ay, sanen abalayan. Ada magkidimula kakakasta Rumbang lang agmula ka. Tapno adda pangalaam iti sidam. No kada tayo amarigrigat lang. Masapul nga agmula tayo. Tawan igatang tayo. Sige, tani, aldawag. Urayin na ko ni abalayan Rogelia ije balayda. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan Rogelia. Nay, abalayan. Nakaumay kamot. Sumra ka. Ay, agyaman na kabalayan. Isirekon to'y pasarabok anat datanggan protas. Kapuro sa amin lagi to'y abalayan. Ay nagbanog ka pailaang. Bayadak dagita, abalayan. Sana nabalayan. Taada importante agagarak. Iso nga imayak. Anya dayta, abalayan kiko. Ay, umayak kumamanin umutang abalayan. Nayunak de sigod nga utang ko keng ka. Mano ayati utangam, abalayan. Oray 3,000 adda abalayan. Ay ngam no awan, oray 2,500. Sige, mabiit lang nga rod, abalayan. Ngam saan nga mo ni Rona nga adda utang ko ken ka abalayan. Di bula ko man sasawan ta sigurado nga ungtanak dayjay. Wala, di ka madanagan, abalayan. Ngam addayo for ko kan ka, abalayan. Tapno saan ka nga umanutang. Pa'y numakisosyo ka kanyak nga agnegosyo. Sosyo? Pangalaak nga iti kwarta nga isusok keng ka. Kitawa makukwarta da tao, abalayan. Iso nga ron nga umut-utang keng ka. Kat, paadda ti kwartam ba? Kasanungay,
Di mo't addadagam. Ah? Awan. Talaga nang ibati akiti para kanyak. Jak impatawid amin kanagitan anak ko. Nang ibati akmat iti basit para kanyak Dayjay ti pagbaknangam abalayan. Ha? Ilakom dayjay, kat ti mapaglakwam, iso ti aramatem apag negosyo. Ay, anya ngay ang negosyo. Awan mo't amok dita. Amangan numalugay. Siyak ti makaamu abalayan. Linyak ti kakasta. Iso ano kayat mo? Makisosyo ka kanya kadagiti negosyo. Tapaadun tati kwartam. Ha? Sigurado ka, abalayan. Wen, kitaan na. Adalugan ko. Napintas ti biyag kon. Anya ngay nga ta negosyo. Pagsaritaan tanto day tanumalakom ti dagam. Dayjay pa'y ti umunang nga asikaswam, tapno adda pagpuunam. Tulungan ka nga umasenso, wano bumaknang nga abalayan. Ngamne, di mo ibagbaga kadagiti anak mo dayjay, tama nga nuupayan da ka. Secret talaang abalayan. Sige, abalayan. Arigla daw. Ay na, bumak na nakaktumot tayo, nakasking ka. Lino, Barok. Adda na amwak. Ilaklakon sa magkano ni tatang yu jay dagana. Ha? Nakaamon nyo, nanang. Dagitay maritis, Agbirbirok kano ngamin iti bayer. Anya? Ne? Apay nga ilakla ko na. Jak amo, Kasaritak tuman ni tatang. Apay tatang, pangusaran nyo iti kwarta. Apay nga ilakla ko yu ti dagayaw. Gumata ka kiti sa balay. Kaya't kung amin tayo asilag ija ilay. Anya? Sayang day dyan na ilako yu iti sa balay. Basta ilakok ta ka sa pulak ti kwarta. Di kay makibiyang dito. Tadagak day jay. Talaga nga imbatek para kanyak. Awan pakibiyangan nyo jay. Nadala ko makwartak. Siya akong timanggatang. Kasano nga da kwartam? Kit pamilya pobre mo ngamin dyan nakaikamangam. Pipiyapay siguro ni Rona. Tada kwartada. Ibagayo ken ni Rona. Taisun timanggatang no talaga apursigido kayo amang ilako. No kayat na Welcome to Jenna Almoy the Drama. No kayat yu, kagudwa pa'y lang ti ibayad ko tahulugan mi dya kagudwa tatang. Sige. Mabalin siguro. Pangusaran nyo ay talaga iti kwarta. Panggatang kong arod mo lang iti lote. Ore pagtuunan la ti balay. Takayat ko dya asidag ti ilay. Malangaron, tagsarita kaming tupay nga gasawa, tatang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, papa na mabalayan, nagsapa pa'y laeng. Mapanak man ijay balay ni Abalayan Rogelia. Inak man ikan iti natang. Tapagaayat na ti kakastoyan na tengkat. Paborito na. Aya, Pasensya. Ta eksakto la para kina Abalayan Rogelia na ito. ay sanak mo ta dumawat, ta mulak an nateng, abalayan. Sige nga raw. Mapanakon. Di ka manaktak. Umdasin na ito. Abalayan Rogelia. Kagudwa mo ila binayadan da. Wen, mabalinan dayta. Ngam sayang, may mayat kumano in full dati bayad na. Angam sana balin. Imbagam tadaan mo ka bayar. Ay, naladaw mo mat nga imbaga. Nga mabaling ko siguro nga isubli iti anak ko da ito. Saanon, bayamon, ang mga nusaan asigurado jay amam mo ka bayar. Ta sa anak asigurado, numagustuhan na wano saan. Kahit anyat aramidin ta dito kwarta, abalayan. Pag negosyo tangarod, mangipatakderak ngamin iti gasolinaan ijay probinsya. Katno kayat mo, makishare ka iti puunan tapno kumita ti kwarta. Sige, abalayan. Kaya't ko. May mayatan di kastaw. Ngam tinakatinggala ang tidagak. At least, kumitkita. Wala, sige nga rod, tasikaswakon ti negosyo ta. Siyak ngay, jak sumurot. Umay kanto no agoperaten abalayan. San pa'y lang nga ita? Taplanwan tapay no kasano arugyan day a negosyo.
Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awan ni tatang, Rona. Awan mo't manan. Nasapa rin mo armanong. Kanayon samot ten arumwar ni tatang. Wen nga rod. Saan na matatao dito'y balay manipod inla ko na didagana. Wano, mapanagsapsapol itigatangan na adaga. Wano, ada nagatang nan. Diya ka mo ah. Kunana mo't ang nakabangko pa'y lakano di kwartana. Gastaya, ni, bantayam ni tatang ha. Amangan mo't no agsugsugal manayin. Kat insugal nan di imbayad yukin kwa na. Ah, Amo mo't asigod aman nugal ni tatang. saan mo't siguro manong? Ang, apay ngay akilata nagtibayo akit inaytang imbagam. Agsugsugal samot nga agpaiso manan diya amatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, abalayan. Ayan bao. Apay kanayon mo't ten anak kalaktoy balay mo. Tunggal umayak ditoy. Awang ka. Hello, abalayan. Allah, sorry. Adda emergency nga inlakad ko dito'y abroad. Ha? Adda ka dito abroad? Wen, abalayan. Adda nga min asikaswok a negosyok dito'y. Anya? Kaano ka nga gawin ngay? Kasanon di negosyo ta dito'y probinsya. Asikaswan tanto no makaawid ha kanya. Sige tane, adda pa'y meeting may abalayan. Bye! Bay, abalayan. Sige nga rod lakay. Aganad kay ti papa na ma. Bye. Ay na. Nay. Aping agsangsangit ka, Rona. Imawag nila kay ko tatang. Natay ka nun ni katugangak. Ha? Ni abalayan Rohelia? Apay anatay? Di mo't adda iya abroad? Wan, tanagtor nga rod ija abroad. Ngamijay mo't tan tinakatayan na tanaatake ka no ijay. Anya? Hala? Kasanon nga iya kwarta kang kwa na? Ah, kwartayo nga? Kwa? Kasanon na ito yan nga? Awanan iya kwarta! Nagsangsangitak iti daydakan nito ngam saan natipan nakatay ti abalayan ko ti pagsangitak no di kat tipan nakapukaw ti kwartak. Jakon nabawi ti kwartak na nataykat nga rodan. Kat idinamuan dagiti anak ko ti amin inungong tandak. Ngam jaklat na nagtagtagari tabasol kumat. Nagadalak dayda pasamak kat nagsori akmat iti may sapay nga abalayan ko. Gapoy ti kinagubsang ko idikan ko na. Alakastan, tigayem mo, Kiko. Ala gagayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Salamat manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa. Di pa kasarita na may drama itakat manipod iti ina ni Mayra. Kasto iti kunana. Dirman ang biyanang. Adaman anak kwa narigat a makalipat. Tadanda ni amin na pasama kiti biyag na iti kalabas. Amo na amin dagita. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Oy, Mayra. Simangpatmat ka nun ni Perla manipot abroad. Kadwa na iya asawa na. Naggapuda adwa iya abroad. Aya. Kat limas tugman nga tan Saan mat? Napakumbabamat latta. No asino jam amuta idi a Perla. Isulat ta. Sana nagbaliw. Amo nga ta di asawa na tinapalabas na. Ha? Inistorya na nga ta tinapalabas na. Ti may papan ka dagiti ex na idi dito lugar tayo. Ha? Daka mo. Hun siguro Di nansama inistorya. Iso akinayat di asawa na. Ngam na mo jay lalaki tinapalabas ni Perla ay kinaya na nga ta. Daka mo Saan naman akong dilastog de ja Perla? Tamok tinapalabas na. Amok tinaboy-boyfriend na idi. Kat bay amon Tanapalabas ang dayta, Mayra. Naglastog ngamin. Pus apo si TFB tiladawan da nga gasawa. Ako namlan awan nalida man napalabas na mo't. Ako namlan nasin na aw mga nasawa da. Ay na, napalabas dagitan, Mayra.
At dayta ka manen. Igaraw mo manen timang lagi piti na palabas, ket nabayagan ang napasamak dayta. Basurunak lang amin kadagiti tattao. Ako namlan awan nalida man napalabas da. No agas astada ko namlan asino da kadalusan mo't. Agsaga nakakit di, tayong tanto iliwan dya kayem ta. Tanabayaga di nakit kita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Mayra, ayan mo nga eh. Umay ka na. Mayra, itay pa'y Mayra! apukpuk kawanda ka ijerwar. Papanan nyo aya. Ay, agaw awis nga ro day tabakla. Mapan kami kano iji balay da perla. Ay kating kayo taing kay mat iliwan jay gayam yo. Masadutak nga rod. Ngam pilitin nak madayta. Mapan kayo, taitalaang manen nga agkikita kayo. Ay, liklik-likak nga rod ti mapan ijay tamangan no makasauak iti pagapaan da nga agasawa. Ha? Apay aya. Amangan no masurunak kay ibulgar ko tinapalabas ni Perla. Napalabas nga. Kat tinapalabas na amay papan kadagiti ex na. Ay na, apay ngamin nga ibagampay la dagita. Kat nabayagan apasamak dayta. Diyak ngamin patsin nga imbaga na iti asawa na ti may papan iti daytan anang. Inlimod na lakit di. Iso akinayatlat ta di asawa na. Apay aya apati dayta kat pagproblema amanak ko. Basta agsao ka, napalabas ti bagbagam. Mayra! Wan, umayan! Di ka makauray mo. Naimbag man ta nakaumay kayo, Gigi. Mayra. Wen, taumay da kamit iliwan Bitin nga min di pa nagkita tayo di na minsan. Tagdardaras ka man. Wen, tanaira na nagpaili kami idi, Gigi. Kat, kumustan Mayra? Adda ka di matan asawam. Ay, awan pa'y Nagpintasan ti balayo. Di makal kan pimintas. Ay na, isumot ati pakakitaan itikita ijay abroad, Gigi. Kaano la idi rugak ti balayon niya? Kan kaano la idi umanutang ka? Ultimo bagas kan mantika idi kat utangam iti karuba. Ah? Wen nga ron. Kanayon ka pa idi magmagnat awan pagpleten nga agpaile. Kan malagip mo, jay napidot mo at chinelas ide. Jay nga inyawid mo, tanapudpud nga min jay may sa chinelas mo, tawan ka nga ron, igatang mo ide. Ah? Ay, naimbag man tamalagip mo pailaang dagit. Wala, siyak pa'y matikunam, napigsa ti memoryak. Wan ng pasig mat abad memories ti nakasave ti tapanunot mo, Mayra. Awan pa nangig ko a good memories ngayon istoryam. Pasig amin abad. Katuray atag pa'y sumot. Nay, adamat gayang bisita, mahani. Ay, honey. Gagayom ko. Iso da Mayra kan Gigi. Hello, sir. Kumusta? Kastoy, may atlat-tamat. Sige, ituloy yung tag istorya. Tay nakitaan, jalot-lutwa kanya. Sige lang, sir. Ay na, nagkwapo talaga di asawang friend. Kan madlaw na singpet. Ay na, Wen. Awan makunakan ko na. Talaga na singpet. Saan pa nagpalastog? Ngum iso ti para luto dito'y balay. Tanalaing namin nga agluto. Ay, wow! Nagswerte ka matan, Perla. Kat, amo na mo lang tinapalabas mo, Perla. Ha? Nga adadwa nagbalin nga ex mo dito'y lugar tayo? Ang naglive-in kayo pa iti sumagmamano abulan iti naudi nga ex mo? Si Kamat Mayra, tilay palpalagip mo, mate. Kat napalabas yung dagita. Nabayagan ang pasamak dagita. Naitanam kan lipat dagita na pasamak. Damdamagak lang mo't na mo ti asawa na. Awan inlimad ko iti asawak, Mayra. Amo na ti may papan iti dayta. Diyan ngay nakilib-in am iji sentro ide, amo na. Ha? Ay, uhan. Amo na. Nga ta. Sure ka nga imbagam, Perla? Ay na, gusto man daytan, Mayra. Imay ta ditoy, tapno umay makiniliw. Saan nga umay mangipalagip iti bad memories? Change topic man! Apay ngay anagawidan ni Mayra. Mangantay ko man kat. Ay na, nagdardarasan na pimanaw. Anda ka no aramidan na. Ay, kunakla no agsasango tayo amangan. Ang madamag ko man, Gigi.
Talaga ka di nga awan pa'y nobyo ni Mayra? Awan pa'y. Apay, saan nga ta makiasawa? Kahit naman siguro ngam awan mo't mayat ang mga aram ken kwa na. Takas jay mo't ngamin ti style na. At suswapang na no kwa. Padak lang arudan asan anapintas. Kundi suplada pa'y lang. Awanan Talaga ang mabakitan abalasang no kasta. Makaisa makmat iti day dya Mayra. Ado ti saan na analipatan apasamak iti kalabas. Ay na, kasjay na day jay. Sakto pa'y. Mapikpikunak na daduma. Tatila ipalpalagip na no kwa. Imbes na nalipata kon, ipalagip na pailaan. Agasam, tay palagip na pailaan idi high school tayo, nagiinom tayo. Kat nabarte ka, kat natin nagdipostiso. Sabi ng istorya, gidgidanan na iti katawa. Makapasuron. Awan pa'y nangag ko itay nga inistorya na anasaya at anapalabas tayo. Pasig negatibo tinangag ko nga imbagbagana. Kasano, kat puro negatibo tilinaon di ulo na. No protas ko madya utek na. Nalungtutan. This drama is owned by Jenna Almoy the Day Drama. ti mababae mo, pus-apus iti ladawan da sa nga pamilya mo. Pasikat. Mayra, asino man ti kaapam dita cellphone mo, sumanao ka man ditan ngagmaymaysa. To'y kana kanyo kita nyo ani apus iti FB. Inal daw agpos. Amin mo laki din ipus na. Kat apay aya, di mo kitkitaan Feeling back nang mo dahito ang babae mo. Uray ko man o dito amo tinapalabas da. Ultimo asin umay dadawatan idi dito balay. Wen, ngam ita, di adal da amin ang ngagkakabsat. Ta nagpursigida nag-eskwela. Wan ngam nagasastada kaslasaan da naggapoy tirigat. Marigrigat da mga dayo idi ang datayo. Idi ngam ita, napintasan ti biyagda. Kasla di da magdildildil idi iti asin. Nagngingisit da pa idi. Ngam ita ta da paggatang dan iti pagpapudaw alusyon. Sumanor pandan ako na malan asino da kapudawanan. Sabali man ti tenor ti panagsasaumon, Mayra. Kasuron ko ngamin ti panga sa tao. Saan damot apangas? Ag-short pan kamot ano kayat mo? Ay nasa anak lang agrarapit. At dapay idi malagip ko. Nagtakaw da ito akasinsin ko iti bungat pinya da iti antirimi akasinsin yung laang. Saan na tinakaw? Binaon idi ni Antim Remy amang buras ijay pinyana, tailako da. Tinakaw na, nanang. Apay di yu amo aya nga inungungtan na anti idi. Binugbugkawan na pa'y nga road. Aya, jak amo day ta Sa bali mo tinaamwak adamag idi. Ang lipata mong dagita anak ko. Nabayagan apasamak dagita. At dapay malagip ko ananang. Nagangdud idi da ito akasinsin ko. Taurag digos na ang dudlat tatawan sabon na. Awang ka nga rod paggatang na iti sabon. Kanayon na mabuli idi, kapo iti kinaang pop na. Alaing kakit agluton, Mayra. Anya kay mutin? Jak pala nalpas nga gisi istorya paglutuan dakon. Anya mo ngamin dagita nga istoryam ngay. Pasig mo't palabas. Kanya nga ruti istorya masakbayan. Andaya makasta. Hello, Hener. Naimbag man ta nakaawag ka. Wala lang. Tasaan ako na abisi ita. Kay, kumusta kayo, Mike? Nasaya at latamot nga oray kaskasan no anak ko. Sika ngay, kumusta ka dita? Mayat na lang. Oray na rigat ti trabaho. Ano usan lata? Kahit, kumusta ni Mayra? At trabaho nan? Awan pay tatunggal dagdagak nga agaplay, makaungot mo't. Nakapoy sa ti fighting spirit na. Kanayon na nga ibaga nga amangan kanuno saan amaawat. Kita niya latkukon na nga dita balay. Awan agtugtugaw, aglinis mo't no sumro, ag cellphone, kat numaibos tilod na, dumawat manen kanya. Anyan, imbis nga sa tayo pagdawatan nyo, baliktad mo. Kat awan mo't ngamin trabaho na. So nga ron ako nakadagdagan yung ang trabaho na ng tabalasang pay. Pag-abroad man kit de, barang kayat na ti agtrabaho iti abroad. Kapilitan na kastan no saan ngagtrabaho dita. Di na kayat ditoy, takas lakasurun na amin na tattao ditoy. Adong tibats na anapintas tibiyag na. Ngum iso, steady lakta. Wun nga rod tayla agistorya iti napalabas di paglaingan na.
No adda makita ng asensadon ti biyag na, madlaw ama di tinumnum na. Kat tila malaglagip na nga istoryaan ang napalabas di masaknan a tao. Sapay nagalasmut dagiti malaglagip na nga istoryaan. Ibagayo tayo lakad ng ti papeles na nanan. Mangalan iti passport na. Tarugyan nan ti agilakad kalag iti papeles na. Ta isa pulak man iti trabaho na dito. Alaman na kong, bareng dita ti ayan tinapintas agasat ti adeng. Intan makimiting. Assembly meeting ita, Mayra. Adula amin. Anya ti pa-meeting da aya. Ay, kataduan. Tapno amuta mo, ti mapaspasamak dito barangay tayo. Dayta mata kapitan mo, pa-meeting a pa-meeting. Kunamlan asino akataknangan no adda iji sango. Kaslawan rinukar nga ramid na mat. Anyaman tinalagip mo na aya. Apay ti kunanan nalipatan tayong tinaramid na iti kalabas. Ti panangitaray na iti anak di kumpare na. Dandanida mo indarum idikot. Ngam nagbayad lang amin. Ay na, nabayagin na pasamak da ita. Manun adikada tinapalabas. Wen, ngam nakatatakpay lang iti panunot tayo, tinaramid na. Ay, di ka mangiram-raman, Mayra. Tanong siya, nalipata kong da ita. Saan anak katatak dito panunot ko niya? No siyak, nakatataklat ta. Malagip ko pa jebado na ideya na labasit kan nakashort pan iti yelo iti pinusasanda. Ha? Pati da kita, malagip mo ba ilan? Kuwan na. Malagip konto pa di kalbuabok na idi. Nga madayang bati na nagatid do nga ipos iti likod na. Ay, dakamukin ka. Umay ka makimiting? Wano saan? Di naktaktakan. Jak umay, anyat kuwak ijengay. Uray ko man no jak amutin na palabas dagi tatata umot. Sige nga rutin. Mapana ko no di ka umay, Mayra. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Intan makimi sa anak ko, Domingo ita. Da kay latan nanang. Idi ubing ka, kanayon ka sumurot kanya. Dinumingo idi a makimisa ka. Ngam idi bimalasang ka, di kamot umayan anak ko. Idi sa baliitan. Nasukatan mo nga minan timang mismisa idi. Kat parehas na mutla ang taymang mismisa ita. Wanam ko namlang asino akasantuan mo no agsasao dayjay. Ay na, anyaman dagita nga ibagbagamon ay anak ko. Kunam lanawan basol na mo. Idi saan pa asimra kiti simbaan dayjay. Grabe mo, tibisyo na idi. Sugal, sigarilyo, arak, kasjay. Idi takaubingan na pa'y idi. Nagbalbaliw mo tun. Nabayagan ang nagbalbaliw. Dekadan tinapalabas. Basta, mapangkailatan. Diyak kaya ti Roman. Aywan, kumusta gayam di imbaga ni manong mo? Rinugyamon tinagilakad iti papeles mo. Makitan to. Amangan no diyak mo lang makapasa iti interview. Padasampay ngamin Di mo pa'y lapinadpadas ngam kastanti bagam. Kabailam dayta. Amangan no mabagsakak nanang. Sayang ti gastos. Pati medical, amangan no ado ti maduktalan to asakit ko. Saan ngamin ang negatibo adagos ti panunuto maanak ko. Think positive kunadang araw. Ay, nasaya at nakita ka dito yung paraangan niya, Mayra. At nanang mau. Awan tata, anda na panan na. Apay ka di. Pakibagamtuman ken kuana, ta umainton bigat iti malam. Tag blowout ni Irlinda nga anak ko. At damo basit sa gana Apay nga blowout ni Erlinda tata. Naipasa na ngamin ti board exam na. Aya? Ni? Imbag man? Kat may sa ni Erlinda idi akakulnutan ni Jeskulaan may. Idi elementarya kan high school kami. Ha? Di kay masasair at tatangam ibagbagak latag pa Sonya. Wan, amok mo kay di dayta. Ang nagpursigil at tadya anak ko ang nag-eskwela. Nga uray saan nga isaw ti kalaingan. Kat kaasi na. Nakalpas Mike. Babaan mo't lang iti pa nagpursigi na. Malagip ko pa'y idi tata. No ayabandang agrisite, agsangit no awan mayan sir na. Ha? Kakat-katabang nga ron. Idi. Kat dagita ti pinagbalin na akarit iti biyag na nakong. Tapnuton uyen na tarapaap na. Kat kaasi na. Saan mo't piman anapaay? Kanayon pa'y kat idi nga agkupya, Kanayon nga agkupya. Tadi na ka nga ron amuti yan answer na.
Ay, sige balasan ka. Labasan kan. Basta pakibagamtukin ni nanang mo, awan. Umay ka ito, Mayra. Ay, makitan tao. Ang mga ni nanang kuntula. Umayan, tata. Mayra anak ko, bakit akon? Kasanon no awa anak ton? Kasanukan. Ah, Apay, talaga ka di nga awan arapaap mo iti biyag anak ko. Kasta mo un aging gatinggana, di ka nagtrabaho. lumad ngamin agaplayak nga agtrabaho. Ang mga jak maawat. Ang mga rijikendak. Akas iti pa ng rejikda kanyak idi. Ha? Kun ang mga jak kabalan tagtrabaho. Ang mga may katak tumulaang. Ay na anak ko, ikatum ti kasta ka panunutam. Subsobra am ngamin ti pampanunutam, iso akasta. Kasano ang makatrabaho ka no di mo padasan? No di mo kayat tagtrabaho ditoy, agaplay ka para abroad. Tatulungan na ka ni manong mo. Ay, kasanon no mo agabrodak makatumpungak iti rapist nga amo. Ay saan mo't siguro anak ko? Diyak kaya't ti lalaki nga amo. Sigurado nga dadakas nga ramidan na kanyak. Awan pa nagtalag ko kadagita lalaki. Nulinuko da ka idi ti lalaki. Di mo pagpapadaan amin ida. Tasaan nga agpapada ti lalaki. Saan ati ex ko ti pangibasbasarak nanang. Ha? Anya nga rod? Di yun lang amin amo tinapalabas ko kat. Ha? Napalabas nga. Gapoy ti kinabisi yung iding agtrab-trabaho iti day di tatang. Tanlo alalaki tinangidananas. Uno nang iruruman kanyak hindi ubingak. Sino da? Kalugaran tayo malanga. Ngam na tayan jay dwa. Nabayag mo tanay dya abroad ti maysa. Anya? Apaya di mo imbagbaga. Anya tinaramid na ka. Basta, kinundawayan dak. Tunggalawang kayo dito balay. No kasi ngagmay saak, takanayon mat nga ikuyog yu idi ni Manong ijay uma. Agsisinublat na nga umay manggun-gundaway kanyak ditoy. Anya? Ngam na tayan jay dwa. Natay ti disgrasya jay maysa. Natay matiti sakit jay maysa. Nakarmada siguro na. Jay maysa na bayagan ni Jabrod. Diyak mo no kaano mat amakarma. Sino da? Basta mamuyo ida. Diyak pa nakasagana mang ibagano asino. Kalugaran tayo laida nana. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Hello, nanang. Naimbag man tanay ayo yung mutlaan nagilakad iti papeles na. Wala naku tabi nagbaga. Ay, maasyanak iti adim. At dagayam na dagsi na pagdaldalanan na. Ha? Apay? Basta, istorya agtukan ka into nagbakasyon ka. Saan abali taasidagan ti panagbakasyon mo? Wala nang. Sige nga Rod. Basta lukuyin nyo lata ni Mahira amang ipagnay ti papeles na. Tapno makaabruday. Kamaudyanan na. Naka-abroad ka mo't nating ko. Uwen nga ron manong. Ay na, kunak no marigata na ka maka-abroad. Kunak no jak kabalan tagaplay. Di mo kabailan ano di mo padasan. Ngamit ata napadas mon. Kabailam. Kunak tumot nga minggeng ka. Ay, kaslalim mag-anpay ti barukong ko idadakon ditoy. Nagalas ngamin ti kapadasak iti lugar tayo manong. Pasig asakit tinakam ta da kanyak no adaki jay. Ay, wala nga Rod. Na-istorya ni nanang tinapalabas mo. Katjak laim pagarop akas jay gayam tinaglablaba sa mading ko. Uwen nga rod Ngam, pilita ko nalipaten dagi jay, manong. Wen, Mayra. Kasta ti rumbang. Di ka pa idagal itinapalabas. Tapno makamove on kan? Itatad ang trabahom. Patsyak ang malipata mong tinapalabas sa ading ko. Taadan pa ka kumikumam. Uwen nga rod manong, sapay lakuma.
Nakabrod nga rod anak ko kat maragsakan na tayo din nagbakasyon. Nakitak no kasano ti pa nagbaliw ti ugali na. Sana nakasidi Angela na palabas ti nabalbaliksan. Nakiasawa matan kat adan bukod da balay iti asawa na anamaam mo na iti balasiw taaw. Masya na kita nakutunggal malagip ko timpudno na kanyak. Akas la makonsensya ak paikit din. Takas la pa nagriknak na baybay ak ti anak ko. Ngamin kamang kulatan iti Diyos ti may papan iti dayta. Kati tao kay ak matan, okay matan ti anak ko. Alakastan, tagayam mo, ina ni Myra. Ala, gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa. Kasi manti ko nanikab sa Jingjing wano Jongjong. Dear manang biyanang, may sa kalakyan kat adagayem ko lalaki at tultulungak nga agaram, tamasikuran tawan matlat agbalin a nobyanan. Masaya nga anak namin ta nakatataer nga mawan pailat nobya na. No direto kabalasang mabain mat amang aram, iso asyak ti mangyar aram kan kuana. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Tatang, rumwarak man pa'y. Amangan numarabyanak nga gawid. Neg, papanamanay Jingjing. Jungjong ko na yung mamut. Jingjing kailangan jingjing. Amuyo madakagurgurak na itanagan. Papanamanay ko na. Kuyugak man ni Rio tatang. Agpakpakuyog ngamin na mapanagaram. Mabain kanukat. Iso nga agpakpakadwa kanyak. Managbabain ngamin di siya barkadak. Iso asyak man ti mangyaram kan kwa na. Kahit anyat maganap mo amang kuyukuyog kinkwa na ngay. Naimbag no tang tangdanan na ka. Bayad ti taktak mo. Kat gayam ko mo tatang. Kaya't ko tulungan mo ta. Day talatagar ari man. Tararamidin yaw. Sana siyak tagar aram tatang. Jagayam ko. Kuy-kuyogak lang mo. Abay, di pa inaklon tayo arman na ya. Mawanday jayan. Nakiasawa ni Tisabali. Tagkapoy-kapoy to mga minjagayam ko. Kinapuyan na. Isa sa bali man ng arman na ita. Kitsi ka ngay. Agpaaram ka mat na. Tapno arman dakan kat asawain dakan. Oho! Siyak at aga-aram tatang. Makiasawa ka kit din. Agpaaram kan din. Di ka man nagtumbo-tumboy ta saan mo bagay. Apay aya di dakmawatan tatang. Amuyo akas tutikin na tao. Jak kayat ti lalaki. Babae ti kayat kong agbalin nga asawa tatang. Enya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Jongjong, ditan sa mapanan. Agparaspasak pa yung amin ijatalon ko. Anya, ay na maudin day taparaspas. Mapandakay din tani, sayang tal daw. Jongjong, Oh, anya nga iti isagot mo kan ni Lovie, ni Rio. ha? Ay, sagutak pa ya, Jongjong. Kawan na. Pasut day tati panagaram. Ikam matitisagot ah. Maragsakan ni Lovie no ikam itisagot. Anya nga sagot nga tati itod ko, Jongjong. Apay, awan mula ni Nanang Masabaw. Ada ang agungat day dyan, no kutsyak ti mula na. Pagsasawan na ka. Sige, dumagasta lang arudan iti store iti chocolate. Sagutam iti talo at tsokolatay. Anya nga iti kaya tasawon ti talo at tsokolatay na riyaw. Amang ano di mo pa yan mo? Amok a Jongjong. Sasagay sada at alaw kadananang kentatang na. Unay kamutin. Talo, tapno I love you. Ah? Apay, agay labyo ak adagosan aya, Jongjong. Kawan na. Kanon to pa ngay. May mayat na ibagam adagosan dirik nam. Tapno amom na dagasat mo wanawan. Tapno makaaram kay ti sabali no bilang di nakakayat. Alang aron, mapantan, Jongjong. Naimbag nga oras mo, Lovie. Kinuyog ko ni Neryo ta, umay nakakano arman. Ha? Ala, apay. Awan pa'y nobyam ayan ni Rio. Awan pay, Lovie. Oo, itikas ta kinataer mo. Awan pa'y nobyam. Single talaga to gayem ko, Lovie. Managbabain lang amin. Iso nga awang pa'y nobya na.
Katsika ka no, ti kursonada na. Anya? Sapay ko matadanam na matigayam ko, Lovi. Agayat ka nung amin na talaga kan kakag. Aywan, at nasagot na kan ka. Mala, itid mo, neryaw. Adoy, Love. Talo at chocolate. Ay, ni, naggastos ka pa ilang. Kahit nagyaman na ka. Nadagaan nga. Ni, agkalimduusan ka mo, taniryo. Ay, kwa. Nadagaan amin. Rumwarak man bit. Inlaklag pa angin di tarwar. Nadagaan nga talaga. Ni, awan matan dito'y ruwar ni Neryo, Jongjong. Nagloko mo tayo dyan. Napnapananan ngay. Neryaw! Woo! Neryaw! Ayan mo! Ni, ison samot jay adda jay punti mangga. Paypayapayan na kansa. Nagloko mo tayo tataon. Paypayapayan nak di payapayan ka mat. Umay ka dito'y. Ni, insenyas na ti panagawid yu, Jongjong. Ala, napanan. Ay, unay matanday ta ni Rio. Sige, Lovia. Baliwan min tulangan tumayan niya. Pasensya mo dyan gayim ko. Talaga lang amin ama nagbabain launay. Okay lang, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Api-api manaw ka ngay ni Rio. Mabuti nga ka ngamin. Ang mga no agatake ijay. Nagpartak ngamin ti pa nagtibayok itay. Diyak maawatan ti bagit. Kaya ta sa wanday ta, talagang agayat ka ni Lovi. Agnerbyosak man, Jongjong. Saan ka matakas tayo ti damo ngay naram mo? Nakaro ngamin ti ginapintas ni Love. Mabai na ka makipinrengken ko na. Sabi no agnerbyosak, kaslama ka sa angitak, Jongjong. Nalabas mo't na itan. At takot kastan. Ano, agsublite di balay da. Saanan? Inton mamin saanan, Jongjong. Pagkalmaag pa'y tirik na. Sumrag ka pa'y Jongjong. Agyamanak, nana. Apay, naggapuan nyo manon. Ije balay da Lovi, nana. Mapan kumaarman ni Neryo ngam. Imuna mo tinerbyos kan bain na. Ay na, kasta na day tagayim mo. Kasla di mo am mo. Kabuteng na tibalasang day ta. Un nga rod, masaya nga nakitikiнаtar na. Nagpipintas kan naggugwapo kag nga tantag balin nga anak na. Kumaa, ngam kasano ama kaputot kat kabuteng namot ti babae. Asino nga tayo titimawidan na. Saan matakas jay day di tatang na, sana yan? Ngarud kabaliktaran iti day di amana. Agsasalupang idi ti chicks ti asawa. Ba nag-apa ka is-stressa? No kasano ti kinachikboy day di amana. Isumot ti kinaatap na iti babae. Di na pa ngamin napadasan tinakinobya ka. Siguro, numapadas na. Agsasaruno daytan. Jaklaan mo Kahat si ka ngay. Apay, awan planom ama ki asawa. Nagpintas ka. No lalakin tumulang, oray sana na. Aglaklakayak lang na baraw. Anya? Gumatangak man iti sabon a paglaba, Mari Magda. Mabiit laeng paray. Aywan, adda ni Jingjing nga anak ko, di ta balayo, Mare? Ay, remor damot kininiryo paray. Ay, iso, matlajak man makita di balayin Kunak no aglaba, rimuar man gaya man. Iso siya malat aglaban. Jak amo no napanandamanon. Akuyog, dagi dyan nga anak ta. Di da pa'y lakit agasawa. Ay, nagmayat kat kumano kasta pare. Kayat ko ano siya, agbagay dalaunay. Wingaraw. Ay, nagtataar, nagpipintas siguro tagbaling nga po ko, tanay sudat agasawa. Sigurado nga may nakapimpintas ni Jojo, Jingjing nga anak mo. Kay nakatatairmit ni Niryaw nga anak mo. Nagsayang ti kinapintas ti anak mo. Tagtumbo-tumboy mo. Ungarod makiasawa ko mga ruday. Tapno saanan nga agbulbulakbol. Awan lang rod trabaho nan.
Bulakbol pa lang. Imbes ngagtali na idlay je balay. Ay na, nagpadaan dan akin ni Rio. No sa dino lang at ati papapanan. दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम सुबह हो गई है, हम उठ गए हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं, हम उठ गए हैं। अभी भैया अंदर हैं, मोबाइल चला रहे हैं। दीदी सोई हुई हैं। कल रात को भौरी चोखा दाल बना था, सब खा वा के इसके बाद यहाँ पर सारा पड़ा हुआ है। वैसे हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अभी आप सभी लोग को बताऊंगी मैं खुशी का राज क्या है। तो आप सभी लोग वीडियो में हमारे बने रहिए। अभी हम जा रहे हैं, मनोरंजन करेंगे, इसके बाद चाय वाय बनाएंगे। चाय वाय पीने के बाद आप सभी लोग को बताएंगे कौन सा खुशी की बात है। यहाँ पर चाय वाय पिया जा रहा है। भैया भी इधर बैठे हैं, दीदी भी बैठी हैं। चाय बन गया है दोस्तों। सुबह सुबह प्रिया भाभी ने बना दिया। अब हम लोग चाय पीने चल रहे हैं और जीरा के साथ। जीरा के साथ यहाँ पर जीरा नहीं बोला जाता है, पता नहीं क्या बोला जाता है यहाँ पर। हम लोग को गांव में जीरा बोला जाता है ना भैया। सब्जी जीरा बोल जाते हैं, युग बोल जाते हैं जीरा। दोस्तों बने रहिए वीडियो में आप सब। आप सभी लोग देख सकते हैं खाना ना बन गया है। चावल रोटी सब्जी बन चुका है और दीदी भैया खा चुके हैं। अभी हम नहीं खाए हैं, अभी अब खाएंगे जाके। और बारिश बहुत हो रही है, रात को भी बारिश हुआ और इतना टाइम भी बारिश हो रही है, पता नहीं कितना बारिश होगा। तो हमारी दीदी सबसे ज़्यादा क्या खाती है इस समय? खपड़ा खा रही हैं। हमेशा जब देखो तब खपड़ा खाती रहती हैं। खाना से पेट नहीं भरता है, अब खपड़ा से पेट भरेगा इनका। अब कल से खाना ही नहीं बनाएंगे, खपड़ा ले लेके आके खाएंगे दीदी। हाँ दोस्तों, बहुत खाने का मन करता है। खपड़ा बहुत खाने को मन करता है। जिसके पास खपड़े का घर होगा कमेंट में करके, इसके बाद हमारे दीदी के पास भेजो। खपड़ा खाने को बहुत मन करता है उनका। रात का बना था बाटी चोखा बना था, बहुत अच्छा बना था। हमारी मकान मालकिन दीदी हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। दोस्तों हमारी खुशी का राज क्या था? हमारी खुशी का राज ये था कि हमारा वॉच टाइम पूरा हो चुका है। आप सभी लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट करो, इसलिए बाय बाय। Mapanda ka dumit agar-aram. Yar-aram nan sadya anak mo. Wala nga maging gaita. Awan pa'y mutlat nangaklon kan kuana. Dan tulat ta siguro mare. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Oh, agmerienda kayo pa'y Jongjong. Neriyo. Ni, nagtaktak ka pa lang, Lovi. Oh, Neryo, merienda. Aywan, adda ka no itad ni Neryo kan ka, Lovi. Ha? Anya dayta? Neryo, itad mo na ko na mga itad mo. Adoy Love. Ha? Anya dayto Surat samot. Wen, Lovi, tama bain ngamin amang ibagay tirik nana. Iso nga insurat na langan. Anya? Una yan. Basaam tula ang tilinaon dito asurat, Love. Ha? Ala, nalipata mo tan di pastor ko. Diyak na ilinong jenwang ko, Jongjong. Anya? Ay, unay kamatan. Kunak no imbilin mo ka anakam. Nalipatak mo tan. Agawid tan, Jongjong. Tama nga numaksat jenwang ko. Unay matan. Nabanog ta nga imay dito, kalpasan na, agawid ta dagos. Ala, umunakan nga agawid, Neryo. Tagsarsarita kami pa'y kini Jongjong. Sige nga, Rod. Maudi kang, Jongjong. Kawana na. Di talang arod ko may imaya na. Pasensya talaga, pare. Sige, mapana ko. Ala, mangan ka lang, Jongjong. Ado tilinuto ni nanang ko amasida. Nakababainan, Lovi. Makipangpanganak matan. Di kagbabain. Ipagpabalay mo, Jongjong. Uray ta kanayon kayo mat nga umay dito'y balay. Di mo mat lang amin aklunan ng jigayam ko, Lovi. Kasano nga aklo na, kat di mat agaram. Apay, di mo binasa di surat na ya. Binasa kon.
Nga may mayat matla kumaan, no iti personal, ti panagaram na. Bayam, tayo ton sumaruno. May turid nan ton taagaram kan ka. May baganan tirik na na. Awan rik nakan ko na, Jungjung. Sikat ti kayat ko. Anya? Ay, si Kamat, di ka man mangrabak iti kasta, Lovi. Pudno ti imbagak, Jungjung. Sikat ti type ko. Nagugwapo ka mat ngam ni Neryo. Kun natartaraki ka. Ha? Sika ati agaram kanyak, Jungjung. Taklunan ka adagos. Tilay bagbagamot. Di ka man mangrabak iti kasta, Lovi. Tamangan no aramidak ti pagbagam. Sige ka. Kun aramidom kay kayat ko Anya? Papanamanan ni Rio. At napapanan mi kini Jongjong na lang. Mabaybay amon dagi jay mulam. Matangkanan danton. Apay, di mo pa'y laburasan aya, tapno maila ako moong. Ipaburas kong to ni Jeka nakak nanang. Tangdanak ton. Papanan nyo manan aya. Income maki-birthday. Kat ang mga numarabyanak nga gawin nanang. Wano saan? Parbangon taon. Pasensya kayon ang Jongjong. Neryo. Nabarta kakmatan. Italaang manin anaginuma. Takasangay ko ngamin. Di ka madanagan tamawatan mi, Lovi. Agpapadat na yan na nabartak. Jongjong. Agawid tan. Narabiin. Di kaya gawidan. Dito yan balay ti pagturugan niya. Kababain, Luvi. Narabiin. Ado tinaloko di tadalan. Isa maturog kayo dito. Inton bigatin nga gawid kayo. Sige, maturog ta dito yan, Neryo. Oo mo na nga rodan nga gawid, Jongjong. Sikahat mo agbati ka dito eh. Sige, bati mo ni Jongjong. Tagabay kami ang maturog. Ni Jongjong ti kayat ko ni Rio. Saan ka pagan ano? Ha? Anya ka dinday ta ngay bagbagam, Lovi. Nasaysaya at numaamon ni Neryo ti pudno arik na. Jongjong. Asika ti pakarik na kitiriyat. Sika ti kayat ko. Di mo patpat siya ni Lovi, Neryo. Rabang na lang, dayta. Sige. Diyak nga rodan gawid. Maturog ta dito yan, Jongjong. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Jaski kamat, Neryo. Sinalbag ka. Sorry, Jongjong. Diyak yung gagara ta amin. Diyak mo't nalapdan ti bagikon. Kun di ka mo't ngawin pimalag. Jaski ka talaga, Neryo. Kagurkura ka. Manipo dita. Jakon kaya ti makikuyog kan ka. Traitor! Makadlawakin ka, Jingjing. Nabayagan adi ka rimrimwar dito'y balay. Kin naulimak ka. Kaslada na unag apang panunutay. Winaw, at the problema. Awan, tatang. Maikawak lang amin iti kastadyan mo. Kanayon ka pa'y ngaglaladaw. Apayan? Awan, tatang. Apay, di kay makawawa taya. Ya, ni. Apay akas dito anak ko. Nagbalin matin anaungay. Hanya ka tati problema na. Wow. Haha. Ni. Agbakwar matin. Ay. Apay, andyan mapaspasabak kang kajingjeng. Mati man ang tirusok ko. Da kayon to mga min. Sumanao kayo. Panawan dakman dito eh. Ha? Sige garod. Makaamu ka ditan. Di kay samat agkuy-kuyugan kin ni Jongjong anak ko. Saanin na lang. Ay, nakabasulak ngamin kang kuwana. Apay, anyat basol mo. Basta,
Dakkel ti basol ko kunkwana nanang. Kat no ipabalod nak. Aklunak Ikarok ti nagbasulak. Anyat inaramid mo, aya. Nanang. Dayjay tuman nga harak. Agbabawi ka na ginom iti tayo di agundaway. Nailaw anak nanang. Diyak dinamnama akas jay ti mapasamak. Ay, di ka maawatan. Anyat inaramid mo ngamin, aya. Bari Magda! Umayak man! Anda kayo! Nay, ni matatang ni Jingjing dayjay. Ay sus, dayto yan ti pagbutbut nga nanang. Umay naklakit di pagsasawanan. Ipabalod daksan. Anyat sasawam, aya. Mare! Uwan! Umayon paray! Mabitaang! Imayak mare, tadadakil a problema. Ha? Apay paray. Masikog ngamin ni Jingjing nga anak ko. Anya, apay at danubyo nan aya. Kuna na may aniniryo nga anak mo, ti ama di sikog na mare. Anya, Iso ano mabaleng, umay kayo kumaijay balay. Tapag sasaritaan tayo ti maipapan iti daytoy. ay naglukon dayjay aniryo. No kasta, at da relasyon dagiti anak ta. Diyak ka mo, mare. Tani, di mo't agsaw di anak ko noan niya talaga ti relasyon da kininiryo. Naggayam dala ang ngunan niya. Sige nga rod, taagrubwat kami paray. Welcome to Jenna Almoida Drama. Neriyaw, di mo ibagbagaan na bartek ta idi nabukal da ito si Kugwa. Anya nga ruti bagak, Jongjong. Ibagam nga da nagkinawatan ta. Ha? Ano kasta? Kayat nak, Jongjong. Tano siya, nabayagan ako sunada ka. Makitam, di natiliwan ka. Ha? Iso ginundawayam tinalaw sa bartok ko idyan niya. Eh, sorry ka din, Jongjong. Pakawanan nak kuman. Awanan ka talaga itibain. Basta ti ibagata ka dananang mukon ni tatang ko. At dalimod a relasyon ta. Kababay no ibagata agapo iti arak iso nagsikugak. Kababay napakasaritaan ti kasta. Sige. Matungpal ti kayat mo, Jongjong. Itatanalpasan ti kasariyaw, anak ko. Anyat plano yaw. Sa dino ti pagnaitan yaw. Agawid kami kanon ije balay daneriyo tatang. Un tatang, yawid kon ni Jingjing. Kit ala Sa pela ko mga raod, tanaragsak to ti panagdinayaw. Di kay to kumagap apa. No siya, ikarik ajak to apahan ni Jingjing tatang. Jak to baybay ante anak yo. Agyaman ak nga rod no kasta. Neriyaw This baraw. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kinapudno na Jingjing. Iso ajak mararam idi ni Luvi. Tasika ti kayat ko. Mabainak lang agaram ken kay di. Tagayim kakat nga rod. Anya? Ken nadlaw ko ngagkursunada ni Luvi ken ka. Nagdanagak. Amangan no agkinaawatan kayo. Iso nga inuna akon dayja babae. Anya? Loko ka talaga, Neryo. Promise, Jingjing. Di kay baybayan iti anak ta. Agtrabaho ak para kada kayo. Kat agyaman ak, tanakikasar ka kanyak. Ipagpagapok iti sikug ko. Kan nasingpet kamot. Idi damo, kontra iti kaunggak. Ngamsanitan? Talaga siguro alalaki ti para kanyak. Sana babae, Neryo. Oh, agyaman ak, Jingjing. Nakaragrag sakak. Ngamin, naasawak mo't laangan tinabayagan akras ko. Kat ikarik ngagsingsing putak. Para kada kayo itagbalin nga anak ta. Nakitak no kasano ti kinasingpet kan kinagagat ni Neryo nga asawak, iso nga oray kasto ti kinataok awan pagbabawya ka na kiasawa kan ko ana. Tay ko nada nga rodan awan imposible kanayat, no ayayatan nyo ti tunggal maysa. Katita adan talong anak mi kat masikugak manan iti may kapat nga anak mi.
Alakastan, tugayam mo, Jingjing. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Musical scoring, Eli Palacio. Enyernos para iti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kaya amin. God bless, iti tunggal maysa.